Gledam upravo ovde sa terase u naše ovo turističko mesto, odmaralište. Stigle su 3 žene iz Beograda, raspakovale se i sada krenule u šetnju. Imaju preko 50 godina, sve 3. Obučene su sasvim casual, farmerke, patike, pamučne majičice, ali frizure su nameštene. Sve 3 jedno ima figarom nameštenu kosu, one talasaste lokne. Ove 2 onako baš frizure, pošteno uvijene, fine. Koliko je frizura za ženu bitna, negovana kosa, čista, to se podrazumeva, o tome neću ni da govorim. I da li je muškarcima važna naša kosa i naša frizura.